Umbwire bw'enyimaho twarebere okutera abanyamahurire kuri kweyongera okushisha za kamera zabo okubasiba n'obumwe no kubanyiga kurabira ha mitimbagano omukwegesi bwo kwabaho erizoba Ekaya Crescent Hotel. Diana Nandudu uri kukurira by'amateka mu kigombe cha Human Rights Network for Journalists mu Uganda yashobora ngo bwahati babazize kwegesa abanyamahurire kuba kubasa kwerinda kugira ngo umbwire bwo bururu abanyamakuru nibaterwa abwensho bizitari zimwe na zimwe. Ensonga lwaki tulikola training eno enti mu biseera ebyokulonda okusinziira ku myaka egiyise tuze tulaba nti abamawulire batulugunyizibwa nnyo bakubibwa. Diana yashobora ko article 29 yo mu constitution y'ihanga rya Uganda neshobora bugabe bwo munyamahurire kandi bahamya ngo omumateka no basakozo mushango gwo kutera umunyamahurire kandi ogusinga. Of course, Article 29 Clause 1 Paragraph A of the Constitution of the Republic of Uganda provides for freedom of expression. Eryetteeka likiriza abamawulire okukola emirimu gyabwe era mu eryetteeka mwe tusinzirira okulwanirira eddembe ly'abamawulire. Aho niho twabasa kugambaho n'abanyamakuru abayita bo mu mushomogu abashobora bimwe abibayega kandi no kubarayitebekanise omukaroraka. Rero murango abanyamakuru mwena baryo half story iri kucira magana kandi ekindi ba politicians kine politicians arakuyo mu kanzo bari obwiro bwono butumazire abwecha birata kufitera kw'isi hati turyo mu bire bakaruru aho tabanko bweyongire aho abantu barakuterwa barakwitana yiwe ko munyamakuru okaye tebekana sota omubwire kandi okareba ngo tuwabasa kwikwaho akabi kana kako basikuwa ko wagira akabi akakwikaho ushemerire kwirukanzira akahi. Emmanuel Magambo nuri gukora bya karimagezi omukitongore cha Human Rights Network for Journalists yashobora ngo bwahati abantu bari kurabira ombufere nibatahirira amasimu g'abanyamahurire bagumane bareba ebi bari gukora. Tureba n'amahurire bangi bavudeyo nga bagamba council bazibye kesi je tulina empya n'amahurire omu kanalo mugume wa na NBS yafuna notification nti esimu ye yali under surveillance nga tulaba nti kino ekintu kino kyatukyesa nnyo ngaffe abalondedde emira banamawulire era nina banamawulire bennyini okutwaliza awamu nti obanga munamawulire omu avuddeyo esimu ye nemutegeeza nti oli under surveillance ne software bwayita Pegasus kiba kitegeeza naffe bennyini abasigadde tusobola tutuukako. Emmanuel yashaba abanyamahurire kurebeka ngo bata password zigumira mu masimu gabo kandi barebeke ngo amakuru gona go bari kutunga nagamazima. Digital security nga security atandika nawo ngagwo omuntu soke dala bino kubanga making sure nti password jokozesa oku accessing isimu yo oba your Facebook account or email account timpanvu bulungi nnyo in that omuntu agezako gino kijamu bere kizibu nnyo okuba nti applications zetuteka ku masimu gaffe za applications ziri genuine, they are authentic. Abanyamahurire bashomesebwa kukoragana munonga n'abatayi babo kandi nabe byo kwerinda agire kintu cyona ecabarukaho. Gasha kwa Susan Arinomukisa abwa tayari West omurimbara.